Prim Ministru illi mhuwiex konsistenti u li qed jitħaq bil-poplu hekk iddikjara d-deputat nazzjonalista Beppe Fenekadami meta l-ġimgħa filgħaxija fuq is-Super One waqqa r-retorika kollha li uża l-Prim Ministru fl-aħħar jiem meta żvela kif il-Gvern Laburista ġab flus mill-Unjoni Ewropea biex jinvesti fl-armamenti, fatt illi Robert Abela dejjem ħbieħ. Beppe Fenekadami żvela kif il-Gvern ta' Abela nefaq flus tal-Unjoni Ewropea biex jinxtraw armi għall-AFM, partikolarment għas-sezzjoni marittima tal-Armata. X'inhuma l-armamenti fuq il-Patrol Boat, il-P-71, iffinanzjata bil-flus tal-Unjoni Ewropea. U dina għandha, the vessel is equipped with a 25 mm OTO, single Oriclon remote controlled weapon station, a 12.77 mm machine gun, 2 machine guns. The ship is also armed with level 2 armor. Xinu ba daw armamenti? Aħna użajna arma flus mill-Unjoni Ewropea biex ikonna l-armamenti. Usku, ħana xinu ma dawn l-armamenti? Daw flus li għamilna sowta. Imma jema nitqux bil-poplu Malti. Aħna ġibna Patrol Boat bil-flus tal-Unjoni Ewropea li hija armata bl-armamenti. U mhux armamenti taċċajta, ħana jlek xinu ma daw. Dan il-famuż kanun, isqawa kanun, this is a cannon. Dan il-kanun huwa finanzjat bil-flus tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa kanun, mhux kanun tat-toys. Matul il-programm fuq l-istazzjon tal-Labour, id-deputat Laburista Edward Zammit Lewis reġa' konferma li Robert Abela ivvota bħal bqija tal-mexxejja Ewropej rigward l-għajnuna lill-Ukrajna. U fi kliemu il-Prim Ministru ma waqqafx il-proċess Ewropew. Illum il-Prim Ministru Robert Abela x'qed jgħid? Marem ma waqqafx il-proċess Ewropew, ovvjament li ma waqqafx il-proċess Ewropew. Intant fil-bidu tax-xandira Beppe Fenekadami fakkar l-kunċett ta' neutralità ma daħlux l-eks Prim Ministru Domintov iżda Karmenu Mifsud Bonnici. U storikament huwa żbaljat li Robert Abela qed jipprova jbiddel dan il-fatt. Bid-deputat nazzjonalista jinsisti li l-Partit Nazzjonalista jibqa' favur illi Malta tkun neutrali.